Pipintas yan agugwapo na amuda ay makibagay nataraki ay ugali manakaawap sinamin. Okay, naragsa ka nagasat nga oras ti amin sa ngapada. Kamusta man iti Domingo tayo? 21 ti mabilang iti bulan iti Mayo taon 2023. Kitalaan, tema nagkadwa iti programa tayo awang ti Cordillera Sunday Special Edition. Manipur pala iti 90.70 Radio. Dati pa ti pagayam DJ Al Aligri News Bungsal. And of course, dito nga programa kat isagsak ta iti apo ay ti Showbiz Cafe Restaurant Talisur to Benguet. Maid pandanagan igorot ay kaya sakbay taman nagtutuloy iti rete programa tiyo kaya hindi man i-promote man na ito 3-in-1 nga events iti tapi. Ano ba ito nga 3-in-1 nga events iti tapi kapsat kailan? Bueno, dito 3-in-1 tapi events kaya dito car show and car sale, of course. And of course, first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Kaya dati Pasini di Igorot. Dati kat maanga ito no May 26 to June 4, 2023 sa GADY area Wangal, La Trinidad, Benguet. Okay, anya ba ito yung kapsat kailan? Well, maawis dito ay ada iti vintage cars da. And open entry para kalit taga Baguio kan Benguet. With the registration until May 24 kan adamat iti minimal registration fee na. Kan may kadwa kat may invite lang dito yung second hand cars and truck sellers who are interested to display their cars, trucks for sale for minimal display fee. So alang ada gito apo iti makitayo dyan mabuya yung kapsat kailan. And of course dapat dito ay brand new cars kasi iti Ford, Toyota, Hyundai, Mitsubishi kanda duwapay. Ada pa iti motorcycle and ada iti kumpanya iti Cervico nga umay dita kapsat kailan. And of course na food trip iti pagsasaritaan alan nagadunto ijay iti pag food tripan. Kan no dry goods mat iti bebero kanyo, bebero kayo iti para sayo ay para porma. Yan adumad lang to iti lakon to ijay. All right. So datagar iti 3-in-1 nga events iti tapi. Kada di makadwa kapsat kilian kat dayto first Benguet music or folk rock and country music festival. So maawis na gito Benguet entertainers and artists kapsat kailan. Maki-join ma-recognize tayo. Dagito ma-recognize dagito entertainers can of course dagito artists dito Benguet. Okay? Mabalinda kami kuntaan kini Sir Sindong Talaw. Iti cellphone number ko at 0949-411-4126. Wano mabalin nyo latan niya. Nga kontakan mo ni Sindong Talaw iti Facebook account na. Okay? Yan. So, and of course, dito ay Pasini di Igorot. Maois mo dito ay Benguet filmmakers, producers, directors, actors, and actresses. Alright. At kami ang plan iti mabalin yung kontakan kapsat kailan. And of course, iti program of activities na dito ay kat ito na May 26. So iti opening program. Iti oras ti alas 3 ti malam. Kaya normal pas dito ay kat opening iti car show. Again, of course, opening iti folk rock and country music festival. And on May 27, grugi iti programa tayo iti alas 10 iti Sapa with, of course, with the Smart and Globe SIM card registration assistance. Kaya numalpas dito kat presentation of car show participants with the car show organizers.
Ken, of course, nito no, alas 2, iti malam na, kat 8 night. So, dati mabuyan nyo, nya, dagito ay na duma-duma nga 8 drive, ang umay ag-perform. With, of course, with Benguet Entertainers. Ken, of course, namalabas na ito, kat Pasini Di Gorot, with Benguet Film Producers and Directors. Enter May 28, agrugito manan 80 oras teras 10 itagsapa. SIM card registration assistance manan with Smart and Globe. Can tono alas 2 iti malam na kat family day out on the spot. Search for natatanging pamilya. Can malpas dito kat Crusade Christian Concert. Alright. May 29 kat comedy night. Agrugiti programa dito alas 5 iti malam. Can of course music lata with the Benguet yan entertainers. Pero May 30 kat agrugi man ito programa dito alas 10 itagsapa all about cars and of course ito malam na kat country evening May 33 ito niya can of course mabuya yung dito cowboys and cowgirls sa dito kabinggitan. Ken May 31 agrugi ti programa ti oras ti alas 5 and of course music and comedy. And June 1 ikat awit ng kabataan. So maawis mat lang dito youths nga niya nga naglalaing kumanta agsala ken daduma payapo. Yan with Benguet Young Entertainers. And of course June 2 and 3 so dito apo jay talagang folk rock and country music festival revival night. And once again always lang kayo amin Benguet entertainers and artists. Kaya June 4 dito jay finale iti car show nya iti oras telas 2 iti malam. And of course iti normal malam na malpas dito kat isumat iti finale iti folk rock and country music festival with the Benguet organizers in top events. Okay, so dito nga ron nya iti 3-in-1 nga events iti topi and car show and car sale. And of course, first Benguet Folk Rock and Country Music Festival can Pasini Di Igorot. Ere oras na kat alas 11:31 iti agsapa Philippine Standard Time mga kaibigan. Kaya po ay nakikinig dito lang sa 90.7 Radio sa ating programa Aweng ti Cordillera Sunday Special Edition. Okay? Napasin siya ngayon pa ni DJ Anggit at nung malam to siguro at dan. Alright, ito programa to DJ Special. Kaya man isagot na pa iti masang samiwang puno ay layan, damani po pala ang kinimi sa Rizabuado, iti ipag talents yan. Ni Mr. Risa mabuya yan tumatlang niya sa Jai Music Festival. Or first Benguet Music Festival. Puno ay layan apo.
Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 800920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Alright, 80 oras na ingkat, alas 11:37, 80 Rabi. Philippine Standard Time, 86 na hindi agad 0938-632-3717 para ka rito i-request and dedications yo. Kaya of course, sumulang kayo mat ngagboya, 80 Facebook Live tayo, 80 digital page. And have a blessed Sunday morning everyone. Greetings from Isalin Sinon, kumusta? Kaya of course, have a blessed Sunday everyone. Yan, greetings from Marjorie Laudio. Shout out then Martin Montino. Kumusta? Kaya of course, kumusta man? Hari kita kapsat. Kahil yan, kahadwa ang pumapusipos. Kumusta iti traffic? Yan, traffic apo. Iti banda, iti Bonifacio. Yan, and of course, ito magsaysay. And Harrison. And of course, ito Upper Station Road. Yan. Kaya tala, ano santi lang ta, iti traffic, ta normalan da ito eh. Basta weekends, normal da ito traffic dito siya di Baguio and Trinidad. Kaya of course, na isang babay ta, iti graduation, iti PMA niya. So, nagado iti bisita. Mira siya na happy watching. Ading Janice Bungsal, kamusta? And 8 oras na kat, alas 11:38, 80 Saba, Philippine Standard Time. Yan, karito ay agdindingag, kabuboy dito siya dito Baguio, dito 13 municipalities de Benguet, enterong rehiyon Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mira shout out sa inyong lahat. Ng bonggang-bongga. Okay. Ito man, ito may sabang sa miyong igurota ko na. And of course, sung by Mr. Jan Pasitang Martin. Tuntog ng kadang ili ay kaigurutan. Ang kanian anosan isunadin nayanakan. Narigat ng paanbiyagan Namlaton at way makan. Basta put kan matago kapay didan. Igurutak adok na bain igurutak murain tuyang bayan igurutak pay didan ay wanan ya bantayan ili ay kaigurutak ang kanan daeg baba waday na iikuan umilit kaduntugan tendaan mandap-dapan sikiday na mamaselan ya pagaw na takeban manok ay pinikpikan say gundan ipa
iwanan ya put-putkan di mayat ay kadat-adan auray igigurot daon malaylaydan at dawi asagan kaming panublaan tatakay turutan inayaw di pagilyan tigurutak adak mabain tigurutak urayin tuyamayan tigurutak paidigan ay wanan ya bantayan ini ay kaigurutan ay wanan ya bantayan ini ay kaigurutan. Dito ang programa katisagsagot karayo ti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da aglulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitahan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jai, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailyan, hin kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Hindi man pagyamanan daytang sponsor tayo. Iti rito programa tayo Aweng di Cordillera Sunday Special Edition. Ito oras tayo kat di pa na nabatbati 17 minutos. Kasakbayan ti alas 12 iti pangal daw. Good morning, kay Special. Panagkukukot pa lang dito kay Special. Hi! Kumusta? Kumusta dito? Italy, manong ka pa naman. Di ba? Basta wala mo kukukutin aba. Aban pink. Manang few times, may shout out. Imbang Garciaman dito, Netherlands. Ayugali Manakaawat Sinamin ay kamali. And blessed morning for Deja. Long time no take. Sa request song dyan, paltat ni Itogon para si kami dyan Alno, TY, Lola, God bless. Alright, thank you very much. Lola Anita, kumusta ka Mendita, Alno, Latridad, Benguet. Paltat ni Itogon ko, no? Wadalatay pangkamalian Gemagay. Okay, hindi naman ipatukar ka rin palta ni Itogon.
Jebingin naksin makam Nayafafil siyan da Diyos mo Ay bagay sinaugadin Maptangkan na kinamamtahan Sida banda ni tinong siya Aring mo'y paltag ni Togong Diyos siya panpipinili Ultimo siyan jaka hybridam Ciumin japan beritukan 21 karas numansong kapaditan Kencatong dawak nguleptang Citanday nakpakintraan Say taheng ubantayan Sayag siya halepang duaan Aring mo'y paltap ni Togong Diyos siya hapan pipinili Ultimo siyan jaka hybridam Ciumin japan beritukan 21 karats numansong kapatitan Aring mo'y paldak ni Togong Diyos siya hapan pipinili Ultimo siyan jaka hybridam Ciumin japan beritukan 21 karats numansong kapatitan 21 karats numansong kapaditan Kakabsat kan kakailyan ag sapsapol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihal ti kailyan tayo ditoy kaigurutan Cordillera Beach Resort. Cordillera Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordillera Beach Resort. Alright, so dito ko iti barbaro ang sponsor tayo and Cordillera Beach Resort nga masarakan sa Jaya Pagudpud San Fernando, La Union. Okay, so kadito kailan ang birbiro kita iti pagpalamiisan da mabaring kayong pumasyar sa Jaya Napintas can of course kabarbaro ko naman niya nya pa iti pagmayta na kat makimbagi dito kat kailyan dito kay gurutan idaro sa ka pala nabatbati nga sa 10 minutos sa sabayan ti alas 12 idi pangal daw Philippine Standard Time. Manakaawat sinamin ay kamali Maminsan wala Alright,
Alright, ulit-ulitan tayo man ang kapsat kailan. I-promote ito 3-in-1 events iti Tapri. And of course, anya ba dagito kapsat kailan nga kaslang kaping 3-in-1. Ada asuhar na, ada creamer na, ken ada ti kapina. At dati matkat ada iti car show. First Benguet Folk Rock and Country and Pasini di Igorod. Dati kat maanga ito May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area Wangal Trinidad Benguet. And of course, maawis na ito ay vintage cars owners. Open entry para karagito'y taga Baguio kan taga Benguet. Registration until May 24 kapsat kailan with minimal registration fee. Kan iti may kadwakat, in-invite tayo madagito'y second-hand cars and truck sellers who are interested to display their cars, trucks for sale for minimal display fee. Iti ka na yun ang impormasyon. Mabalin yung kontakan ni Ma'am Alma. Iti 0966-932-22910. Ulitan tayo po. Iti si number na at 0966-932-2910 ni Ma'am Alma niya. And of course, para iti dito First Benguet Folk Rock and Country Music Festival, mabalinda kami ang kontakan kini Sir Sindong Talaw. Iti cellphone number ko kad 0949-411-4126. Bueno, kontakan nyo lang ni Mr. Sindong Talaw iti Facebook account na. Ayan, and awais na tayo amin ang Benguet entertainers and artists. Alright, kasama dito ay Pasini di Igorot. Always intimate lang dito ay Benguet filmmakers. And of course, producers, directors, and actors and actresses. Okay, so right now, iti 3-in-1 events iti Tapi. And kasunak maanga ito no May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area Wangal Trinidad Benguet. So babaling ka pumasyar sa Jai, food trip iti biro kanyo ada can of course kahit yumat gumatang iti dry goods para porma para sayo and adu-adu nya iti aglakon to ijay customer iti car accessories adumtlang and of course halang dagito second hand cars iti makitayo jay o kahit yung gumatang iti brand new cars kat adamat dagito umay dagito kumpanya nga dadakkel kumpanya iti Toyota, kumpanya iti Ford, Mitsubishi, Hyundai kan dadwa pay. Alright, and manulangan na aldaw kat agrugi dito nga festival. Ito no May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area Wangal Trinidad Benguet. Ayaw mi, idayaw mi, nanugali. Meron siya tanin, happy watching. Kiniman ang Zepin Gomez. Yan, kumusta? Kumusta ma'am? Tinawid mi. Yan, dapat na batbati nga suwag mamano nga minuto sa sakbayan ti alas 12 iti pangal daw. Kaya kayo man isagutan man di may isang samiwang. Kaya masakban ito amin kat ito pag yaman ang pay dagiti dadumang i-sponsor tayo. Ito iti Showbiz Cafe and Restaurant. Alright. Dito nga programa kati sagsagot karayo iti Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound Kim 6 Town Poblasyon Trinidad Benguet. Inaldaw da aglulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kati iti birthdays, seminars, binyag kan dadunga pa ing special occasions. Mabalin yung kunta ni Suda iti 0908-368-7651. Wano bisitahan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda.
Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblasyon La Trinidad Benguet Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailyan hin kayo pakagatangan karito di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon ng detalye impormasyon. Saksak bata ni ulan. Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling pa iti pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa jay 4th floor iti Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin nyo kuntahan ni Suda iti 0920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Yeehaw! Dahil nga programa katisagsagot kara kayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur, Toma Benguet. Nalinis ka na pintas nga panganan, awan ti problema iti pagparadaan, nalawa kait pidial. Agsaserve da iti plate meals, large serving, bilao, merienda, drinks, kanda dumapay. Dito yumat nga maramanan, dito'y kalalamiisan nga halo-halo, Showbiz halo-halo. Aga aksiptar tamadlaang iti catering services, kas iti dibo birthday, binyag, seminars, kasar kan dadumapay nga itpidial nga okasyon, wano events. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin nyo nga kuntangan isuda iti cell number 0981-198-0838 0981-198-0838. Biro kan lang ni Manang Olit Cosalansilino, wano ni Miss Arlene Binaldo. Showbiz Cafe and Restaurant kat kukwa kan iman manihar ni Manang Olit Cosalansilino. Okay. And di man naman natin oras pa natin pagpapakada kapsat kailyan kininawang ko ina. Kaya salamat man ang kiniyamin nga nagdengeg kaya nagbuya iti rito programa tiyo. And siya man nagkadwain ito nung malam wano rabi iti oras tila 6 iti sabtami ganala 7 iti rabi. And of course iti programa tayo ko DJ Ali Special. Alright, pamada sa iwang si Kalaan niya. Naman na pala ang kinamama aning gaga. Diyan, alegri banos bungsal, may batbati iti naragsak na nagasat, nga oras ti amin, pangal daw ti amin, padaanan iti sumarunuhay nga programa, timak titaang, and of course, ni Sir Patrick Alcedo. And God bless all of us. It's a 7th day. Have a blessed Sunday to all of us. Bye-bye.